Salut Diahol. Ah bah oui, d'ici les mondes d'Ilena Degou et Kreis Arrosé Adenou, Gan Listen Astrolad RN et Penarjo, Vidarvech Kenta et Breis, Bedombet Varormach à Debrodreger et vite classe comprennent un tom Gwellor à Chemze. Ar muion hiver a zo began an RN, dissu les Breis, ouspen tregont dregan eus ar mouechou da skouer amman e ploaret. Met piouen, diez e gouzout, ez ore kavet tu da enep. Je rabar an dut a rouzanf, an dut bremañ a chom a zo murmuinienel, un ket asperet ar stroll, hag a chom kalz dir hag ar skinwell a chileo a pez a zo trodro, hag a zo levezona die un tamm ganze. N'en veut ket an istor, nous veut ket par a zo bet gant a faskouriez, hag a zonj deb a red ese a remañ. Mate vije keval, ma vije cohabitation neoe, puis vise e wel fond peus ezede prometitreo, mais porous de fond a ben d'ober ne vo ket posib for spenoz. Kichen ploaret, en eus gwelet mer LR plus fur, ar vot vidant tu de ou pella o kreski, ver un douar kentor agleiz pe e kreiz. Et hervezan e oet skuizant dut. A rezo war a hampagne o buez o stardoar, aliez a vech n'eus ket revenu yo gwell important, hag a gouskeir demont da labouret. Memes errer yo braz eo be uel distor an RN, ouspen un varnugen dregant da skouer e Brest ker Glenn Disso, bez prezident Brezmurger, a glas gompren. Ninke faskourien, ninke penons gonelourien an ol, nekeze, met memestra, in bet dilezet gada penons ar bet politikel. Pa ve goulet bremañ distrujet ar servichou publik, penons an arrant, neke laket c'hoaz, skol, en hospital, Mosse eve penons bue pemdeziek an dud hag a zo memestra o chanch. Gant piou e yelo ar muiani ver a ben fin ar miz, ar din, vek e votet memes mod er votadegou Europa a Kanad, met diouz ar sontadegou e ve fer RN c'hoaz, dir hag a real. Au Kregi en droyat et ledenez kraon et monskipa il balibreiz. 10 sulvintin et vo anno da skouer deus ur gevredigez a zif en ar glad, var bep tachen et teruk. Et teruk e labour ur gevredigez evit mirou d'ar glad a boe 1960 a pevarugen. Eost an eneo. Jan Berkemener a zo prezident ar gevredigez. Amant e Elizar Bourg ema o salout treustou a delwennou a zo bet savetet gant ar gevredigez. A reze a gustume kinkla chapel l'anulit hag a oa bet savet gant ar fami Rosmadeg o trouien ar vo eiskan loaso. Ep ar gevredigez eve fet da gol ar pechousse. Amant e oa chomet tout d'an traoù berniet e barz ar chapel koezet en e foul, e ruzamant zo bet kaset de nebeut de treustou e barz dans un ti de sa commune, quoi. Mais des chômés des wannahe da louedi, hag a même stra evit an de louenou et wan bet de laket des barz ar prespital et ner tout, quoi. C'est tu e wan chômé da he et pas de pelle. Embannet eve lerioù gant eost hag a renabl an enklaskou puil, kaset gant ar gevredigez war d'an vechout disañvel. Unan an ezo a zo gweslet d'an tran. E ya un tran a zo bet e ledenez. Bon, ke gwell bel daou e anzao, gred e oa bet en un doare iskiz a war. Igore debet d'an daouzek a vizios tri varnugen d'ar marese e oa begret ben ar fin ur linen ouarn stris, ur metrad nemeken, l'air ur metrad pevar a daougen modal, setu e oa ur skoil evit digas produioù deus kamelet da skouer pesket hag a kranket a ligistri betek Paris peogwir e oaret lakad a tout a an traoù e barz bagonioù-all setu e koustet kalz a ac'han. Ouspen da ze 1905 varnugen e oa bet digoret pont koz terenez. Kalz e sor e oa mont betek Brest gant an ent, kemenser dalveze e oa kondaonet an tran. Serret e voa linen davad e 1906 a triugen.